volevi sta paisa. La borda aussi qui a eu le bord familial, où il n'y avait pas de camp. Et donc, que cercavi eu meia de s'installació depuis de començar a treballar. Que he començat a adrin de bière entre els amics, la família, i que m'agradava, i donc que me suis dit, donc per què pas una brasseria, essayer de produire l'auberu. L'auberu a d'air que hi ha com 60% de la producció dels meus besos entre la bière. E lo verde que è complicat, e donc che sai de produire lo verde també. Augan che va bé, che pensi che va amassar una bona recolta, donc che sarà plata la bière. Che ben sunt en bière, donc cerc a costat de apau, auloru, badasp també, principalment, que hi ha també de costat d'ortès, de murlana, e que de mur en bière. Que sou destacat a produir local, pentru că e important de proteger el mediu ambient, de abîmer també l'economie locale, de avere que se pot a tot ce qui cau en bière et sans compar bière de dehors en ta bebicop. Cada divers que es pot bene après su treball, en ta bebicop, en ta escoltar una música, a cops que hi ha concerts, i que hi ha també un food truck que s'installació. Que vau essayer de mei de bières diferentes, en ta prene mei de plaser a abraçar, que pensi? Que vau essayer de obrir mei la brasseria au public, donc en ta visites de la brasseria, en ta explicar quin è la bière, il brassage, qui se cultive l'auberu, le verde, et donc je pense que vous essayez de développer tout à coup.